Clear to te in zavain si baile vekule tun chuma chuanin khovela Thilthleng munshang shanga mi te kanon lawrkhawm le donani apakhat na chuan Sweden na nasataka mason na akalai hianin he Thilthleng me khianin leile shalna konga engangin nge ngong anei ti hi ania Sweden na hianin thil poimo tak mai thlenga chu chu mi puite hianin an taksa an kut vun hnuaya che hianin microchip an thun dira chu chu an mani du thlan na nge da tiran nia chan poimo tak anei bokani he microchip a hianin EID documents te ida theiveka real chuan dona I ticket te po ida theya tin chu mai baga kongkhar honnan te po aman theivekani nakina chuanin leile shalnan ikoti hanwai mai khanin ma man theilawang ti hi asoi theilawani thilya ol samhel to tiro amar tu thil ol samhel dewa alan lai hianin hemi ol samhel na hi mi puite thanga min o tirna tura tanon tok tar moi tak ani theyangem khovel kan en swam bible shillong na te aron thleng chho zu sut maya Sweden na Thilthleng mek po hi nakina thil lian tham tak aron thlen theina tura shillok na thlendik tir tu ani theyangem he thil an man hi Sweden hian tu nai mai ani to lawa kumruk liam ta changa an man to kha ne tu na phei chuanin Sweden ram hi cashless society an ni thei chep to ani he Thilthleng ni Patmos Therkara Johanan amu te nen khan inzomna ani theyangem chuti alo ni chuanin hun hi kan nei tam to lo ni in na shiatani ti chuan Sweden na Thilthleng me khianin khovel pumpuya ngong alaron nei chawangem ti hi zo na thei chu ni kan shia chewangin phone po hi aron chan chau chak zia le handset po aron changkang chau zia hi kan mit mu nge ya hian a thleng mol mol ani hi ti chuan phone mai du tok lovin kan kuta sana kan buna sana atangin phone te kan chang le thei veka Sweden na phei chuanin angkut an vun hnuaya hianin chip an thuna chu chu kongkhar honnan te le documents poimo da nan te an mangchangkai chaule a kan taksa thil pon lam thil kan handa lu hianin kha thil kha shampa om mai alo ni to lawa kan taksa penga mi ang alo ni to a ma se chu chuan nakina thil dang aron thlen theyani hun local tura engangin nge min en tha kang kan ni na engangin nge aron chuyang kan zalen na angong theyangem Sweden na hianin mi sang chuang chuanin he chipi an taksa ang kun mor vun hnuai hianin an thun du ta chu chu bu fangte atang vel hi ani a dollar za somratin a thun theya ol sam takin a man the wangin mitam takin an du eme mani he thi han enge ti thei kan ti chuanin gym member ni chuanin gym ivalu khan kongkhar kha ol sam takin a in hong theya I data te I store theya tin rail ticket leite poini rail ticket leite kha ada theya tin phone number te ada theya chu mai ba ka social media te a in share thei vek mai ba ka kongkhar hon nan mani in kongkhar hon nan a man thei bukani chenkha chuanin a him to ke han dia chenkha chu a smart top an ti lain chenkhat ero chu ngai chalo anom chan thau bokani British scientist Sweden na chuanin tuna ri hi chuan lapa ngai khop maya amero chu nakina chuan kan chi sel na te kan identity kan ni na zong zong shat theina kan handa lu huna chuan a chatna lam ai ma in a chatlo na hi aom tam zokin ka ring ati ani achan chu I medical I health data zong zong te I ID te le I payment information zong zong I bank account te nen lama I da vek to chuanin a him lam ai ma in thunun na a keng tel to do na chu te anga min thunun theina tur khopa kan data anei to chuan keima ni kal zonga man ani vai chuan a him don lo em ani thupwani na minlo zirtir kharing du ya chuang kan sha renga poimo eme mani tuna hyang kan sha reng du chu Sweden na an chan maya amar chu Sweden na hian atop mai don lo khovel hian hi alaron mang chau do nani chutia khovel puma man chawa omta ka chuanin engti khun na emoni chuan let le thei to lo hun kan thleng nge yanga a hi ka du to lo ka ti ve du to lo ti kha a thei to lo hun a om nge yang heng global system hianin enge atum le tu siam nge ti hi shathiam a har em maya chuwang chuanin mit menga fing taka kan om a hun to tak zatani achan chu heng thil hia engangin nge minlo chuya engangin nge kan chungchangi alo zirdan kan shathiam to silova chuwan chuan Sweden na Thilthleng avan changkang takem ti na hun ni to lawa thil engmoni lo thleng turata na intlan siak na lian tham tak ani ti hi a shat ngoi ngoi mai ani
khovel ram sarkar han en tala ram tin mai hianin digital ID kan nei theina turin ma an la supa mun chen khata phei chuanin facial scan te an tia retina check te an tia chen khata phei chuanin fingerprint lak ngai kher ten a om china India ram po hi kam bang bik to lawani kum sang ni som ni January ni khata manjan one nation one card ti po kha voini a chang kan lo mang chau ve zela tin ram dang te ang bokin identity card siamna atan adara te khanin retina scan te ania tin fingerprint te lak alo ni ve zelani kha tin ram chang kang jok a phei chuanin khang idea khanin bank account te kan finance song te a om thei tura duan an tum ve kani ol sam taka akal theina turin an tia chuan ra mandan kal chau mek po ani renga chen kha chuanin thil ol sam na ve kalom hetiang te chu an ti lai hian zona pakhat kanin zo tur chu hei hi ani heng thil ol sam na lom tia kan man technology te hi ani lo zongin man ni ta se engtin nge niang thu puan bung som pathum chang som paruk le chang som pasaria heti hian kan hmuwa tin mi zong a lian te in a hausa re thein boilo po an kuding lama emo an chala emo chin chhia na ani tirloma chin chhia na sakol ming emo a ming number emo nei te chau lo chuan tu man engma an leile an shal theilo nan ti in heta hianin sakol laka rin omten an ti thei tur chu an leya an shal thei na kha ania ma se kan shal ta poimo su kar te mo chip apiang soi sakol tum kha a cha chuang lawani a chan chu mi te a hlauna kanin toy a sen na piang hlau tur ti ero kha chu adik chuang lawani history a Thilthleng to achanga kan hmuwa chuanin thil in thla ka oma hlau omber chu ngoi renga thil in thak thleng alo om hian ani an ti a chu wang chuan thil ngoi renga ron tlan hian mi te khan enge lo thleng ti kha an hmu thiam lawa bumin anom ta thin ani technology kan mamu ang zong chu kan hmu theya a om to a panra tam tak te po man thein anom chho zela voi khat kan vadai chin to chuanin a le pe khi ti a ol sam to maya changkam na kan ti hianin systema dan anga min lu puya chu dan anga min lu puina chuan ta ni na min shwai thleng theyani thuna ri chuanin kan bank account chu ke mani thunhwa ya oma kan du dan nanin kan la khoi che theya tin kan chi sel na kan health id te po ke mani thunu nangin oma kan chi sel na dan te po kan la shefeka data pakhata da in ala omlawani mai the ma se nakina chuan heng system te hi alocal zel chuanin kanin rin man ma yanin kan lo lu thuk lu to kang ti hi a hlau omani chu wang chuan heng thil kan soi zong te in ti thainan le hlau om zonga soi kan ni lawa ma se pathian thu aron thleng dik na kong ani ti kan sha theina tur le pathian thu kan zirngun na turata na in shil shia kan ni zo kani heng thil zong hen aron ken tel tur le hemi dota thil lo lang tur chu tun lai chuan te min soi nging dot tu le mak min ti dot tu po ani lawang ti a soi theilo ani Bible khanin chin chhia na ringo ta soi lawa chin chhia na khan aken te la chu leile shal thei na te kha ani a chu chin chhia na i nei lo chuanin i lei thei lawanga i shal thei lawanga ei tui nei don lo ti na nia ramdanga po izin thei don lo ti na ni sum don na khan anei ve thei don lo reng ti kha chiang sa reng ani voina kan dan man lai te zan khat thil thuwa cha emo ti dang lamin ron om thut ta sela engtin nge kan omang voini a hianin engtin nge thil kan leita a chen chuanin carten kan swipe kan phone na changin gpay kan tia kan scanner beam te le phone pay mangte in kan pezela sum fai hianin thil kan le meu to lo zo kani Sweden a phei chuanin mi te hianin poisa fai hian keng to lawa Sweden mi palia pakhat hianin kar khata hianin poisa hi amang ve zeu chawani ti in a chhut thei to a kan soi to angkhanin anram hi cashless country cashless society ni thei tur hianin chak takin ankal chhaumeka tuna phei chuanin debit card mo credit card hi atm card kan ti ang hi an mang to lawani thil leinan an microchip khanin ampe 5 ek to ti khanin dor ton thei to ni amai ro chu heta hianin thil hlawom thei de omaya oma chu he microchip access pe tu te hianin an kha access ampek na khalo thunun ta sela engtin nge anom ta kang
Paul pakhatin emo sarkarin emo dani bo siati in an mani kha thiam lo chantir emo lo hek ta sela eng thil nge thleng ta ang tiswan heng digital ID an lo connect to zong an bank account te an na te an medical health ID te an identity card te le an in lock system zong te kha thunun saka anom si cho eng tin nge anom ta kang le thu puan bung som pathum thu ne china kan cher zo tak che ang khanin tu man chin chha na nei lo chuan an le nan shal thei lo tia khanin he system hi voini a hianin kam chiam chho mek ni in alang ta thil thattak le olsam mel taka lang hianin keima ni du lo anga min thunun thei hun alo thleng thei tlat si a tin a mang tu te kha min chen sang thei bokani heta hlo tak zo ka chu mi ten hei hi an shiat mia lawin alo thleng thei tlat si hi ni thu puan bung som pathum chang som paruka jaga chang som pariat thu hi thondu bu kan chhar ang mai kha ani lawa thil lo thleng tur pathiani na ami te min shiat tirna ni ti hi chiang taka kan shiat angai ani chu chin chha na chu sakol chin chha na nei lo chuan tu man an lein an shal thei don lo ti hi chiang taka min shiat tira chu ani a ti chuan voini a hianin chip lo la to te po an lo om theiam ase kha ka sakol chin chha na an nei nga le kan va tingot theilo mi in chin chha na voini a chin chha na sang engpo alo lak awang khanin sakol chin chha na anei kan ti ngal ngot thei chuang lo amai ro chu voini a Thilthleng chin chha na sang lak te aron kaldan en chuanin sakol chin chha na aron kalna turata na manro poimo tak le alalram indin na turata na manro poimo tak ani ti ero chu hairwal an nilau technology a om to a culture amang tu turte ami puya te po buat sain kanom chau boka tin mi pui te pon hei chuanin shin nu na ti ol sam sotalom kan ti chau zel boka tin bible kanen chuan bible hianin he chin chha na hi technology chau hi ani e atimi alawa chi bible nga le atana rin omna akoka fiana hun alo thlen huna tunge izui tia achang don hle ani chuwang tak chuan na he chin chha na hi apoya a hlo om na em tur chu I ha a I phelle thei mai angkha ani lawa tu laka nge irin om na iti lan na tur kha ani don tlata wang ani kan film khur lo chuanin nom sak kan du lutuk na lama hianin kan zalen nei kan lo shal mayang ti a hlo oma thil ol sam du luat na wangin kan rin na kan lo hlawanga nun kan tum luat na hianin kan tharau kan cha nang ti hi a hlawom em ani ma se thulom omde omai kan neya chu kan pathian hian thil zong a thlen pa hianin mi alo shatir lok diam hi ani chu min ti hlau tur ni lawin min lo buat sai turin ania chuwang chuan heng thu khowela boina na chatakin a om ti te mi in an taksa a chip am phum ti te khovelin digital ID a kalpui don ti thu te awang hianin thlaphangin mang ang lovila achan chu heng zong a thu nei tu hi tu nge ani ti kan shia ni leli swa hi a local le dona chumi aron kal ma chuanin muthulawa kan om a hun to tak zetani pani na chuanin India rama hianin ringtu te Christian te kan jep chau mek zela station khata chuanin pastor te po Hindu activist ten an mannani hetil thlen nei maniloka khanania Chhattisgarh ania chuta chuanin Christian te inkhom na chu Hindu nationalist te chuan lu chalin an ti che a chuta chuanin pastor le Christian pahni chu la chhuakin an manani an man chana an soipo midang te Christiana anin le lui tirani antia hei Christian te an hekna atana thil langsar berte zengami ani ome tin hetiang thawa hekna hi Uttar Pradesh a oma question member pahni te chu an man bokani ti chuan Madhya Pradesh a po Thilthleng a oma news hianin hetiang lam hi antar lang tam du lo khop maya Madhya Pradesh a chuanin pastor hianin anupui dam lo chu an mani ina an mani chawa an omlain achung chaya ti chuan an vaman ani anupui dam lo achung chai la hi an chen om ti chuan an hmuwa an report a ti chuan an run man ta ni hetilai hmuna hianin ringtu te chu ina in khoma pathian an fakhau hi an khap sak ani
tin khovel mun sang changa po Christian te hi an khoma pathian an faka an pun khom shim hi am phal lawa tin hun chen khata phei chuanin Bible local te zinna Bible ken te hi an khap tlata dan kal an hialani tin pastor danua a oma ani hi ring tu aron ni che khanin arin na khamidang ten shefe se ati mai ba ka alom em wangin atlang au puya apuang zara sumia wang chuanin jaila kum thum ngot an tan tira jaila atan chung hianin ziakle chherte zerin Bible chu a chher theita a kumthum nuwa jaila changa ron chwa chuanin a chen na khwa mi puite chu nuntui hal tak tak an ni ti a han mu chuanin pathian pol ho tu le pathian thu shil turin ama hne na chuan anon pung khom ta mi za som nga lai anon pung khoma chu tianga mi anon pung khom che chuan buai ta a in jan ta ni Hindu radical hauten hei hi an sha chuan anin khom na de chu an ti chhiat saka tani na jaila an khung le ta a tidu dana nasatak ato kara hianin hlimmel takpo in hengzong zong awang hianin aloma arin na chu aruka ti atum lawa nasataka tlang au pui a in huam thu a soi zelani danua chungte chu arukin pathian che bai bukin ampung khom china heng kan unaw state shanga Krista awanga tuarte tan hianin winni a hianin chungjaina kan neive apoi mo ema waisen na an nei theinan te an mal lawani te an shiat nan te le rinna kan din puya chelna chakna an nei zel theina turte atidu da tu ten lali swa an move theina turten antada chongchai sakhi keini zalen na huna omte hian kan ti ve theito kani ti shain chongchai konga chan ila thar sau sawang u